Chceli by ste si vypiť svoju rannú kávičku, aj vy takto na terase s výhľadom na Tatry? Aktuálne vám v tomto bytovom komplexe ponúkame 3 byty na predaj, z toho je jeden mezonetový, jeden trojizbový a jeden dvojizbový. Príďte si ich osobne pozrieť na obhliadku. Please never leave me alone. Why do I get butterflies every time I look into your eyes and I see you? Do you see me? Now my pulse is on the rise, I can feel the future crystallize 'cause I need you. You need me, yeah. Why do I get butterflies when I know you're right, but I won't say sorry on a Friday night, but it's too cold to stand outside. Go to hold your hand, but it's hard to reach you. Come on back again, 'cause you know that I can show you. So won't you come home? Please never leave me alone. Investícia alebo pokojné bývanie. Toto všetko vám ponúka tento areál, v ktorom sa práve teraz nachádzame, kde máme v ponuke 3 byty.